achokete kiri thirikari kagitana karere geri kwethirwo akiruguria kiama kiawe kiama kiria kithiritwo kiri na a lot of talks gukirikana kuba kuga kiama kia njai kiama kia mbia ndo that jaja na jangiza mingi mutegeri na nkurukito itho jaga thirikari account emero rungu rwa governor excellency governor Mutumanto Ithinkia tugitagaira sofa ora mantu jakari. Kwa hivyo karibuni sana on beta Dennis Mutumandi na muthoji wa kisiasa na nkuruki ni mukiama wa kiama kia New Dawn Azamiro abona bwire basa. Karibu sana. Thank you. Kariata Undu mwega mbere kanske tegeri ba miru TV rukiriru kura kundu batutegere tembere litwa mitombo basa political analyst na umamu member the Meru New Dawn ni mwaka nyondo kwa twina abwe karibuni tuone mantu jaja leo kimeke na jaja tukudugania ya kwa kitabura na imbi yetu tukuona na imbi tukuduganira kiyo. Karibuni sana. Alright. But first of all, mbere tutonyara ki mantu jege county Meru kire nationally itudhikirite rais akiaria a lot of things. But Rais itudhikirite rais akiarinda bibingi sana. Itudhikirite kinyaro terero rogana thirikari ro DCP rukiaria a lot of things. Generally IBC rezira uga kwina bamo batongere bagutumira miarite bui gwetana marietwa nkaja na tuge tangerekano kuna babo kuga kasongo kuna babo kweta ngao marito tajau na kurita mao marumi na bange bakaga inyakura cyare ngo ngana tukaiya kudirita kuna such talks. Bengine, what do you think about mantazaza za tongere bona boire basa kudra bagutumira such harsh ones mantazaza no kuona zaomba kuleta something very bad in the coming elections? Thank you. Kambuge mantujaja kale kwa control ndikuru turi atarine because kulinga ndo aliri kumira ikuona ni as if there are some people who are preparing for war. Kulinga na kana ba preparing for war because ile mtu akarunga muge kura tukai nyapo ndaka na mwarega ni kuona ni antu bakeba bai prepare jontu iberirwe na ti prepare yake igo prepare to kubera kidurano kagikaiwa na agikaiwa jontu rande inya para bakeje utesa nyumene indicate wokaja kuba kwena any problem teka tukugwa kuli oto komea to ku indicate ukeba kwena any problem antu bakama tukabogwa tibu batwirire kidurano gikaiwa so kato konifamura batwirira tibukuya I think you know what I'm saying. You are confirming what you said. Ati kidurano wekiwa na nutu kwa kidurano iki. Uri nduga language we kwalwa na ile gutumirwa ne atongeje baba ingi mono nditugwa bamwe ba mitumira language we very harming. Etibatinya kwidurwa kyara gwa ne atongeria ni kuleta bikia jaga mono nduku mono kirantu. Ni kuleta nyambije nduku akini kuleta nyakimako kirantu. Mukagwanza tubakuria kakura tukalinga kana tutiringa. So there is talk which is going on. Lakini ngwetikia kulinga mtu etirite ngwetikia tutita laini kwenda kaita. Right. Ngwetikia tuba Kenya they are breaking up. Ngwetikia tuba Kenya they are peaceful. Ngwetikia tuba Kenya batito ni that trap. Eutu insight. Tumenyate kidurano bikaiwa nikenda kurula kwenda thina mbere nye durano bitiakinya meigo prepare the one is one thing okay don't take IBC ni rale thina okolo thina mwitu rele ayo tumenya lakini it has been having a problem since we are 2 and we are near 3 years now in the tukudukio tuna utongera bubwero bwa bwaruto lakini kumegita leo uterio IBC ya constituted and from there katiba yuwete IBC ekatuka do tutigere 2 years tutira IBC utidwa na mbati kuthigwa tukodeka kwenda kwigithirwe gitari ari kinyithura no biro kana atakwendeka so na ni nyanto bi okuwa bakia rwangu ju okuwa kyali rwanga tukayithura no anga mupende muspende ile tumairo gitari ari ngi imantuja kuletera tu matatisho na imantuja cha kumakia ndo kidogo nikenda ura ukeja kuno ukaribu beta lakini byakiriyo na kira ikomba kuno akiriyo tuna IBC ndo ni regire kamba kigishira ntu idura no bikadidwa ende nyambi adidwa ntemu iranga bikaiwa anga bitiwa ni wamenye gitaruri akinyate nandi. Raila Odinga bana boiria na araugire na aromba the young people kana Gen Z
bethira bagitikirie gukara nthiguru na thirikari kana na Rais William Ruto baranire nikienda bagachwa ntaira yethina ira chirio ira chigutuma beta maandamano jaja kuonekana jena hasara ikuna ntu kumizwa. Yesterday ndirathikire gikundi kimwe kirachumirire kuma South Imenti kia they are very some young people na baregana na miario ya Raila Odinga ya kuuga Gen Z baethira bagikara nthiguru na rais bakiugaga gwaba da bakimemena area at a very high rate. Pengine ogo in your perspective is it okay Raila araugira bakara nthiguru kana you kuunga these young people araugira bateri depo? In one or the other, let me be very straight. Raila is unstable. What do you mean by that? As we are now, we talk in a hurry. I take opposition, I take Gen Z, I think there, no kona netile angwita engwa barekana na Ethiopia. Dia chocho agitikira na ali now. Gitikira kigwita kyalema jire na another ground eba ndikanire mashirikiano na Ruto memorandum na sadi uraba kitangugi na iba andikanire na bera na uraba kadithia na kimo kira kiario ni watu onyibo thirikari ne na tubawe the four ministers bara aero na some PS na aero PS around 11 ka 12 na minister ngai bara kani batano ibya kim. But apart from that gutiki ndukinga teterantu na biabyo ndabandika nilete yonduna ndiko ile iba pomere ile mamita nandiko iba mifomere lakini kitu kile yombere kwa chibwaki ndiguchwira ntuba ngugi utikingi achibere. Then from there ibetire bara form another kudikinga formere kairi agwana kyo kije gitegero kije kyo nethiguru ria gwitambere na inya kyo tibiga achibere. What I'm saying is this: gikundi kia gwita kia uthi gikundi kia uthi kana Gen Z in Lindares who is he going to meet iba ikwete ku meet na nyano ko nyamu chemano yojo sitanagwa beta through the mtandao na ndira ila ba ku chemanieri au lithu be picked no kabachwa na bakauma na what he is doing no kwilingira mpe kairi no gwitwira la tonya kairi because already he has seen that the opposition but tena bakuraga na kuona ndenge Gen Z ba umurega. That means atiji agwete thirikari na atikwenda ukarogu kyambere na kuthoma ground kwina wakona jeka gutigwitania inwani othiatha gutigwitania kubuyura kubuyi so arenda gwikarira ari akona kiri akwenda na mbere matenda responsibility na atenda kwithwa thirikari ne enda mbuchwa thirikari atonya. So one thing wila kuthithia ni kwenda utumira youth na ndi Gen Z kwenda utumira kenda chimbrudi kairi to which I think and wapa ibarekani teno because ginya ukabete muchemani ba kwa bonza bete muchemani ba zemani na Ruto iba ubo bezite no muneno Gen Z nande no tu ina ndo batongere to urachumiria kana no kabeta muchemani jum with to call them ira Ruto kana igachagua. Alright. Yeah, we good to call that meeting. That means aratu urabutikwana batikwa uranyara ira tikwana sand baba timi chemani ratu eta kiangali na kene maboisiri atonya kamkunji aingali neguru michemani yete kwenda ngali michemani yeje ukejojita kaboka nyete yote kwenda kwa address bati kwenda mtu ajo bali ngali neguru sio balenda kuita bakalio asiya na ino ngukure ya ida beta muchemani oli akabeta muchemani beje bali ye memorandum mwingi jeli dile twijiri kiareka kwa fofioni kiatyoke kiao cha kwandika ntubawe kanebera beje bandika memorandum mwiriku ina sandi nyiriku beje tekudi mikusa kandonsi lakini no the same teka kuga tutakwenda peace tumeenda muno na inya these young people baba Gen Z baba kujya maandamano teka tukureka maandamano kitu kira tukuga ke maandamano ijabati kwirwa jaina peace ura kubati kukara gutubati kudwa kwenda kwenda nyomba cyanto ndene miro town tutibati ko distract business cyanto ndene miro town tutibati kwa ngaratani yanto gugene cyanto ndene miro town na tutibati create the business community in miro town down that by stealing their things property kana kura anduka kyao. We are not supposed to do that because at the end of the day when that happens
batu turi Ameru kiri community yetu tugeta hasara na pros ke batu. In the first place economy yetu kenama. In the second place entrepreneur baba bati kuja wakati kana kubenche Meru county bateja kaini utimbi sinetikezo ikienda kana tukiona mwongeli kana antoba kuja Meru baandi kana in the other place wakataka more than 200 people baraba alusi tangu maandamano neja iba alusi ngui. What I'm saying is this, atubaraba ina maandamano, young people bataka no maandamano ende ibadi the maandamano peacefully ora katiba yugete the way constitution has a line matuja kudiza katiba njiraja batutumira kuba tutumira njira peace na maandamano jaja geta against kanaja interfere na mtoro kwendia duke yawe kanaja interfere na mtoro na matatu jawe kanaja interfere na mtoro kwendia nyanya chawe kana nkala chawe kana sausage chawe hapa Meru town. We want peace. Mtu endelea ngugia mbele kia na ngugia we mtu maandamano nene ta maandamano yao without interfering with the next person. Right. Ibaga sana Marvin Morioki aruga watching live. Asante sana bwana Marvin. Good morning Mutuma. Barindi ndio mingi lakini tunawapata tuko upande wa Kiandugu. Kiandugu ina kiongozi. Unaniambia jina yako lakini asante sana. Kiandugu. Rewo ndogethwa Kiandugu. Ana tuere bwega. Na tuere igitha county Meru kana ithara kanidi kama ni saidi gani? Ndogethwa tukimenyaga. Good morning viongozi, good morning to you too. Ruto messed up by inviting Raila to his camp. Not only will he mess up the Gen Z but the whole country. All right. So, thank you so much. No tamamanta. Bwana Bweria, a few days ago, Rais William Ruto na aretete gikaro na atongore ba makanisa. Nara State House na karante kuruna bo. Na gintu kimwe kikirarire tuabu apart from Rais kwa miradi na mantu zegesha na mantu zangi. Na aracho gerikyoria kwa kanisa ndene State House. Na auga yes kanisa ezi ni arire tu sana. Akenye bakuri ku baba thori mono bakiuga ate batere kwa kanisa mungana jo ambecha ndene State House na ambi. Rais augere wena thiurukite Kenya ntere mwanya na aweta guntu muno gikanisa beta bamwira tutethie kwa kanisa yiga utira bamwira tutethie kwa kanisa empao kana mabati good bamwira tutethie kwa kanisa nene ori kiure kimwe we kwa kanisa ya yiga video mabati State House akwina thineriko basa is any problem thank you nation twakure kiambere kambuge gintu kimwe withura tuena kanisa states in the state kana antwara mutongeria le yetunya kiaro in the Biblia mbere buru ibezerwa bana ara mutongeria rombaira which is very good. All right. Na ikubuinya nande na woni personally take gaka kanisa ndene State House ni ako nikenda to bageta kurombera ku. My question is iba au bakarombaira kanisa ne arugere State House ina ndo bengi mono families unless kwa jaza dingere kule sapo kanisa yeje wakali State House in Islam in Hinduism in some other sections of the Christian kind of the churches na kwa temple na kuna temple ile tumero ni aide leba kuita State House tuina mosque ile utumira ni Islamic ni sio bali State House they are all Kenyans from northeastern, from coast, from western, from central, all these people, but they are in different regions. How many churches are we going to have in Kiri State House? Nikaendeka community atuma bonde. Neiba kwenda kwa community ni neiba kwenda kuromba. Nonga gutweka atuma bonde kanisa igatiro chionde. Not kanisa but religion si. Religion chionde. Yes, gutweka Islamu igatiro. Gutweka Hindu bagakiro. Gutweka Christian bagakiro kanisa. Na even ni another group ile Kenya. Na inya bara bakenda kuka mantu yao inya bara kanisa ngere ja kuone kapati wa Muislamu na Hindu na Christianity na inya yakakiro. Bakenda kuka ndume andu wakana. What I'm saying is this. This ikaleta kushani. Yoturande Islamu inya bakenda kanisa. Hindi bakenda kanisa. For example, batu mutongene watu na Ameru mwindi. Na lila kuita State House na kwa denyewa kuromba.
na kwenda maromba jawe jeta kaka umesita utinapa na michamo ni etaka rombere kungi abati wakiro inyawa au aja seta tuna ministers baraba ni Islam baraba bambiliva in Islamic religion bale aja na bakenda benda kutuluza ila beta baketo waja au that muy biate uni duga okeja kwidura gukombeka na teka kuga ni ukubatiukana tutibati ku interfere na what is happening as a state house this time no ngakedo irendi our president wakira kanisa kyonde barabara yangu na bezo baitiari ara wangu kwejereza gweta tongele bakanisa atongele bakanisa batisi these days atongele bakanisa bakaija kama tisi kuliro tuona atongele bakanisa baitisi na bakyala ya uma igitaria da second liberation nda kwa ruja kwa bakino kuru bakina joya bakina tuwaleta babange ba Kirinyaka na babange ba ruja bakina tumodijo hata tumodijo baba ruja utongilia gitaria na bakina kwali na tongile baharagia bakanisa ndingi mwana wanseki ibaharagia na ndugure kadikire kanisa ekwalia baka kanisa kwibwira uga but what we are seeing today tunaona to state house bometa kuba karibu hao lakini wote statement babu itaboga na hata kanisa ya uga niki I don't understand bari ibeta kwenye state house bakalega okuru ibeta kwa bakalega banjoya ibeta kwa bakalega na balega ibakara nduguru bakaita statement bai kanisa bamete kokana utongile bakanisa iboita statement ya ora bakona nduguru kali but that is what we are seeing today unia kugatini ntikureka atongile kana tubakanisa baita state house ibete lakini nabona ara kuona gutiagirite ibapati utukolect na ba collect dirikali is there to be collected by the church church dirikali na dirikali church so church never to collect dirikali na lego kyate kiraga because bagweta beta baleta dirikali ero batura nebui kana ko matuya jaragwa ibakweja na de kuka gutabui na ndi muni mtu jawuni katiko de confused ni atainde batura ikubui na gutabui aja bakejo tureja mwina moja keja kudo kwa kubambera ule kwa karate no kuga uni kanisa ne batikweza ilo gita statement yayo guru au ura kadeguru gweta bakeja kudo bakenda ndeguru eto itabwega right. Kambera morning Mutuma, salimia sana Bwana Boeria. Viongozi wa kanisa hizi siku ni pesa tu wanafuata. Wakiitwa mkutano na governor, mjumbe ama president, watafuata kila kitu chenye anasema, si kama kitambo. That is the collective institution yatu inayo. Okay, jawite nyetu the corridors of power. Every corridor, the majority para buizaira ku. Go to the ugete nyo kwa ngabana aja. Governor Miru, eh? Governor Miru. Kilikiro kwa kidili kwa tekyo ibambo chita pastors. Clergy. It's a state house. Why this? It's a state house. Antubaro keza baba ingi appointment bakete appointment weta kuona price. Clergy. It's kwa MP. Go to the MP. Antubaro keza paujuli nyomba kana baba kiada kuona the MP. Ni clergy. Nani yawa ngakuri ali kakiraji bombe do abenda dine ndiguru kana de samarda din chungu uga kiwe mbecha ange bio. There is something funny which is happening. Na tokera kiraji ibai chokere that means I'm not working. But it work because beta na ala beta kwa MP batima kwa MP batura kwa manto ya guki. Badima baka beba state house batetu kwa manto ya guki. Nekyo kuona na ndipo antu pone antu abenda ba inga the flock. Ibo bambere gutonya nara wadhani bule na batio tonya baitonya bakundikwa na bakundikwa batunga what is happening. Batunga degree ne buki batunga wakati batiukana so antubapa bongwa ibaba tigo ichokera kaide bone au twari na uturi nandi to tubatikuwa turi. Okay. Na kanisa batikwarangia ube mutuma ukaibuka kanisa ekwagi jaura yaragia baragia da nambere baragia bakabuka tukurekana na dirikali ya moyo ntubwa this and this na baka ita statement yao na baka midhoma ile kanisa ya dhoma kitu tukwenda kwendwa kanisa bakuma ndi bakadhoma na tukwa ni beba dhoma ni beba wira wengine ukankonswa kadra tu kuna mtoto wa Ndingi Mwananzeki, right? Yes, alio Catholic. Alio kanisa? Yeah, alio cardinal kana archbishop, eh? Archbishop. Yeah, na I think he was a very strict person. Archbishop wa
Yari ere Moi kana Kibaki. That's what I want to say. Ere Moi. Yeah. Na they were very strict. Very. Nigeria party mu Kibaki. Oh, Nigeria party Kibaki. He said the part of Kibaki. Okay. And he was very strict. Okay. Yeah. Atawa Bishop Ndingi mwana wa Zeki. Yes. Yeah. Exactly. Bona buri kidogo turekana mantu zamu kumehoro turonere kwina mantu za kwandiko mona tugaza ingi rumors na mantu za kiandiko na ambi bangi bakwaja tio kurerekana former governor na radhiri yutan tueterete kuona how it is kana yango mboga atomeria. But how do you feel in case igethro ni that's the case former governor gucoka kethirikari kiambira ne ndombere ni kiu kuthukania anachokete kethirikari? Number 2, do you think now akethero wagetikiria kuritangwa na thirikari because atake thirikari kinya governor mutumare thirikari, so it means they have to work together even the case to be kana batiga kurana nyabara kagwitania ngoge bare amwe akamura munona all that. How do you think about this U-turn? Thank you. Okay, yote Meru re kali kana situation ile kuma kana wa madra jarumaira na mbikira ndirone na mwerekeaji wa yoro mnere iko kuona ni aje ka ngabana kawira atonyete kithirikari ni kuona ni aje ka achui kana ichuite. You get me? Kwa hivyo kuga okay ki imwachia uraba kwaria ndone kwa hivyo kuga it is due to her influence kiri ground. Is that the case? Every politician and influence in the ground. Na nindipenda uwe exactly ni atagukana. But there is one thing you must know about the influence on the ground. Lakini situation niyo leadership nekedwa no is against her. For example, if you mabugo ukedwa kwenda very big problem ukeja kwenda kabula utonya thirikari na as we are seeing kana je kali ku ule thirikari jigeta mbere. Kiambere ngabana ora bature kurwana ndipitowe kana the ngabana now we have ngabana executive mutuma toidinje ngabana now na nuko ngagwa ni adiera ngabana Meru ature kwa against the governor of Meru na ituje gidukuma kila kiuri tena ngabana Meru ikanywa kawe uyu butoti jimbia muretere dina yonde ira ina yo mwakana ndi nikura mwiku gwatanira na ntubange na kanywa mi adiera aragia ila aragia against other leaders. You know the nerali yo ile number 1 ne kalega kwa control kinyango atanirwa kwa kaija kurukia Meru because gitokya mbere jabatu the Meru ni ndun utira tukamrekeria ndo utonya thirikari ne eja kundaility the leadership of his governor mutuma twidike not why tupati kutumira constitution lakini tuije kejo utonya thirikari ni wakwenda kwa atonya thirikari ni nguge wetu utonya thirikari ne ejite guchafua unene bura bure twina bunande ejite gwita ngugira ejite gwita mbere iko make sure utingugira itika Meru mutumara ita Meru nikidi nini kesu kwa twika kenda kugombea gite kya ngabana ejo buro tu mutumathiria but katubure atwe very clear categorically clear twina ikundi binge muno biona ura kugwita mbere na ora twathithirie akawira twamurire na kanoke ngugi abo ikurema Meru kinyana ndi let me see without fear of any contradictions in Meru the new dawn is ready to face Kawira in any way. We are ready to face in any direction and we are ready to see what is after. Akaja kudwa yite kubukia thirikari ngabana mutumani kirete gaita ngugi akaja kudwa agatonya thirikari ne Ruto nikenda thirikari jire muigwita ngugi. Let me assure one thing, she is going to meet a lot of resistance. What if she is ready to work? Miata lazima edro manabaria jete kuga kutoma thirikari. No, what if she is? Daga ke intention ikeja kwithira. All right. Ne ku disrupt mutumati karani county Meru county properly. Get me again. Ukeja kwithira eje tatonya thirikari ne akinya kweno ne gutweka kaje te ku disrupt ngugije kwendera Meru county te etembere. Yeah? Akamita a lot of resistance. Na resistance te kiwete keri mbere na memitete okairi. Let me say this. Governor, former governor, Kawira know that Mutuma is control, is a governor as we start now. Officially, constitutionally, is a governor. Na kwa tukutonya thirikari ne endi. No tuotonya ku
wija tweja kuigwa ati uko no interfere what is happening in Meru. Oworo kona Meru irakiri. Kira kwenda kuwaki and I say it again. Nebi wa utonya thirikari na kanya atatonya. Meru batu twatwire kuma rero umire gitina tuna lot of peace. Karuo karo ndigagwa ndene Meru county kinya ugo nurakaigawa. Na tuba bange bayo mipara igagwa. Ibarona business yure gweta mbere na boka muno tigapasi wo mire kurejera mandamano. Athos mandamano yote kaja Meru Kenya yonde. So utekelele ile kiale angatia kaende anga kwa angambio kwa kwa very kuna kwa bilingo igwite kambere. No kwenda we are not ready. Atuba Meru to trendi. Weje uchoka confusion nene leo to tungabana nwe watonya kana agusaidi na dirikali umwitekelia. Duwe dirikali ne mwitekelia. Eni ronto mwitekelia akaintafia na leadership ya Meru. Akaintafia na the work of the governor tuinawe mutuma toidinkia. Ne dirikali ne no ngose kiama kia wora kuongoza na mwere kare kiama kile aina kia yeto UNDP kana leto UMP. Ikiama gikaja kuja kurwana Meru County. Ikaja kurwana dirikali na tuinayo. Kampere katumie kanya tuone what it is doing. Tuone ngwimbe gwitira Meru nikende inyabo tukija kuria kiuria after 1 year. Tuja kuria what has been done. Nikende tukwaja kuchokedwa. Tuja kuria kiuria tuirwa ni ngabana wa disruptire ngugitegeta mbere. Ni former governor no wangala tandire ngugitegeta mbere. Na kiri leadership yonde. Mtu okalira giti andirima guchoka gitenda kira kairi. Na igitanda tu narona ndi the former governor kakondrim. Na kurota kalite ogitekire. Nikyo ku in most cases agita kuga we ari ongabana onto atitone antu. Amas ni one thing. Ukeja kuba uko ukaisentia tu and ya ndugirani antuka no to TV na kama ndo yaja leo. Utumba tumira media house ekurwane leadership ya dirikali ya Meru na nwena au media house how strong they are we expect Meru to do to na peace. Gitu kila tu kuromba na kila tu tuije atuje one thing na ngakora leo mutuma media houses are very strong. They can build a country or destroy a country. They have got a very strong following, can a very big position, can a decision to make in any political right now. Right. Nyo kukabuke ya kuidua mazuri ya kuije na nye bwana la tonyele. That has all the media houses in Meru that peace. Kanyo mbake tu kiandazo cha Meru tutongelia kuchua peace. Yonto icho the land SC. Mwiji power baina yo. Iba tutongelia kuchua peace in our county the Kainot county. Iba tutongelia kawile ya ebage de totonya dirikali ne. Iba tutongelia kutongelia kana kukoswa. Narama tuja kuruka without the fear of any contradictions. Without siding with any side. Without turenda kudwa give the benefit effort to the Meru people. Nikenda batu tukona igiteru tutete mbaki tutete idatu. Tutegwitero ngugi. Tukareka tuita mbaki ngina yo iri ija kudira Meru itaachara ya mbaki 5 utengu gitu itirwa. No tubwai tuna very big mutego jumu nina monoka na very big kigerio kile aja kikeja uchokwa. Na kigido kigachokwa ni ngabano tunora ni meta mutuma toidinkia. Igita ni akinya gachokiria Anthony atadidiki. Na kera Anthony atadidiri Meru voice igita ndine jire kwathana. Right. No, that's what we are saying. Naye wekanya kawo ko kare akomba. Nikenda komba ko develop Meru na ala kumba. Nikenda komba gwitangu yewe. Nikenda komba kwerekana mantu yonde kana kubungania ijo ate aletelete Meru na nikenda Meru na bomba kona kweli leadership wene this and this nikenda lira karungama era antu Meru ndadhirio nona nikenda nyantu Meru bakona kwa dhirwe lakini teto amwakanya kana kutuka kumi interference ene of many signs eja kule mu bitango no ntu bakwedura kwe mtu kwenda gutafia nangu ye ngabane koneke na kiyo kyo tukakanusha mburu na turekane akyo kwena omawathi ngati baku ba governor kana tugane achore Kenta Imanyara, you know him, right? Wakili indra mwegiru wakiuga samoya na uga the reason why ari omwako advice gora mwangaza aidana kiama ari nonto ikiama ikwaga kiama kana kwaga following kile mbunge ne atomere everua kana ikwaga
akwaga MCS ndene mbunge iko yari one of the reasons yatumira impeached ndo atari na manto ba mutetera na uga this time round they are targeting bunge ne bedro vemo than that baraba kadra baina kidru kyamba kike hoge kiero. Do you feel that yes or former governor rejera na kyamba kiki it will really help her kuritina that power iraba kwenda through MCS baonda ne mbunge? Is that the case? Kimwe nkalega na kote bondo biama. Kia witikani ajo. And that is very wrong. Okay, joteka dia kawira a picha kwa ahali na MCS bonde. Everybody. Okay, joteka dia kawira a picha kwa. Yes. Ahali na MPs bonde. Na every leader elected in domiru na leo. Okay, ebo ora teko no ebo no opportunity wita kinoru tukwelea. Urona leadership ya miru ya yonde. Yes. Lakini after 2 to 3 months, leadership bura ni etire keka uka. Iri eri kinoru. Yes. No tuba mwitele wa mugi jwa bebe ro bare mero gwitenia na jungugi. Tuwe kinya kudire 6 months, MCS bare ba gwita bonde. Eh? Tuwe kinya kudire 6 months, MPs ibare ba gwita bonde. Te ka betere no tuba biama. Yes. And let me repeat this again. MP bara beta ba meru MCS bara badamira kawiro uri mbondo mwaka bakinyati no mwaka utikere 67 iba ubota gini sa kabya mabira byari bimwe bara bya mabira byari bibinge muno bari in different parties lakini banjo ni mwanka beta progati bate kwitikaniga na wadhibwa na wadhani bwawe not because of the party badani ro ntumora bonere. Yes. Although party na kalengo kamo kaleo kapati ukeja pati keja kuwipune kuwipe lakini tekugane ke wipaga diugatiri kyambiriria kira kyambiriria thine wati onto bwa party. Yes. Kyambiriria ne kuligano nawe na wazali bwawe na elected leaders. That is where they all started. Ukateka ndali antora ali nyale autonyo bisini na ali na MCS ba bas na ali na bomna ba mwendete muno na ali na MCS ba unda ba mwendete muno na ali na MCS ba pewu no pekya magano peu. Yes. Ibari na bone ba mwendete muno na ali na PNU bara bali ndeka ndo tote gwa kimupinga no to atena kiama no tumutongeria ndegwa mero erungama auga atibo bakana barenda kuimpeach kawira tonto atena kiama utonde gwa kiali rwali ru andi niteya na nteigwa no to rungama na nyana andi otu rungama na nyana ndi na albo mwankali to kwali aja otu rungama no ura o impeachira kawira ugo mutongeria rungama na ruo mwira o impeachira kawira no to atale kiama sana ni tell me people that way ibibi atumwe mu impeach so inkuleka na rwalia kan impeach no to atale kiama. What I'm saying is kad mero iko tongeria antobara baba abati ko tongeria bandare leadership ya meru elected leaders na bati ko ndro bo akabe kama na bakeba bakala ya rwalia rumu arebwa no kya makiriku bunkake atalinda obatongeria bakala kya makimwe soki no ntete kuro ndiki kinyamutuma bayi nabo never different parties utu kya makimo kana bya mabire bayi nabo no utu kya makia worio they are from different parties lakini ukeja utaka mwitelo yangu hiyo hapa inaju utu kwenda kumenya no kya magiko utu kwenda kumenya ne ate so tukairwa turati kawira kaani gwa kana keje ndo atada kama kana chwa kya makira na kyo ndo ndiko ka tumirengwa yes kya bidu teza ilia guchwa giti but no mwaka gisiu utumira kya makira nikenda ukona atongelia babangi so ukeja kudo uko tena bata na atongelia bangi nyoke do na kyama si ukabenga nukabenga bo menya kya mene kiburi tondo si uko tikya magi atumira waka utongelia ni utongelia kwa remere na dinya bagatonya kiwe akambilia kya maki ruju kya akambilia ruju. Yes. Antumara bagatonya kubede be very careful ibedwa ba imenyerete muno don't was the end of the day the same people baro kuona all are the elected people ukeja kuba uko na kwenga kana na nyamara ya tongelia babudi ni antu. Yes. No uko teguri uko akiki ame no tonye to wakarabwenga ontuko no atonye kiame so what I'm saying is this ara antubara benga kwa kana antubara ba mwingire MCS MPs teka ba mwingire tontu atale okama kyao ba mwingire jonto akula mikugwatana nabo the leadership of miru ba mwingire jonto akula mo ba puti together akula mo be kamwe ba randiria bale antu ba miru
akoroma kumirwe miti as one team iko gatomera bamwimpeach bamwita muchemani atija atibeta muchemani ate karandi guro ona dinere kurantu bamiru bali bali amwe. So that is where the whole thing is starting. I'm doubting na inkolegana ati akigiterabura impeachment non tu atari na MCA. Thank you. Nonto mamadhaje to bona boiria nkienda kidogo tu rithirekeri na mantu zegi matura zetu. Yeah. A few days ago ndathikirire mujumbe wa Centriment kiaria na auga ibethiritwe kidogo bana a lot of struggle kire kuona finance kire budget muno ya kurukite naonekana akiuga itaka kwi imwe ya miradi ire kuma kithirikari nioneke ni kwithirwa itikuretwo muno rutarugari rwa Meru kana Mount Kenya na irikwa na aria bari opposition bantu bari opposition ki rais ku na rombete na kana na rombaga kinya rais atikira na ndi mirandi ni kuretwa na ndiko na wingi na zai kiri Meru na nguruki sendi cha Mount Kenya pengine no aririe jau jegi mujumbe kire maure ugere tukireka ya bona boiri kampere ku kagita kali ga ukinya project ikaja transfer kana bakadija supplementary budget transfer money te barabara te barabara kieta okay ni project ya jukagwa ikajukua budget ile ikaita gatibi ministry igaita tu another region ndio kwa Kisumu ikieta enyana ndino kieta alright minya ukeja kurwa nikiro ndu county mwa ko develop nkurukia yingi for example kwa nina question ni ekiagu ikiro ndu kiagu kwa develop nkurukia yingi kwa ndindi kwa ndindi nyoro nikiro ndu ninjo niere raira Kisumu ikwa develop nkurukia the other parts of Kenya na ni the opposition bali ni mbeke yukagwa ikajukwe ikaninkero kumego kigenda gitura state house kwikigenda nye gitura kwa ngabana kia kurani office of the governor na mbeke ile kieta wewe kia transfer ki project yeku menya uko project ile ku ikajanidia na ingine te budget ni kia transfer wake supplementary budget kana mini budget uko gitura kiasi gyaku iko itumaone gitambele na ino uko sentiment most of some of the project ina kiabati kwa hizi zetu ina ni kuone kiambira kuthigwa and they can see without fear of any contradictions barabara je kuma kaguma kuja Kariene ila during the time of Mheshimiwa Kilemagushina na it's already complete that one even if you want to can verify as we stand today ni kinyeta Kariene the other one after kituma kiwe kwa mbele kulingwa watu kwa mbeche mwite kuletwa Mheshimiwa Kilema kwa kumbecha imocha barabara ite kuletwa ikabutirwa lakini kia kariga transfer igwa kamera ati barabara ikuma Kariene wita mbwijeru ukinya Kithirune is on the process na take the process is already more than 6 kilometers adena ndibali kuma Kiramine Kariene it's more than 6 kilometers ya ali mwankana ndi na tuithiria one month ngwetike kebyo kinyite 10 na ngwetike tu kinya December ne barabara ile kebyo ayujuni mwaka Kithirune alafu kile sema amount mbeche ugo mborege na tagukara kuna barabara yuko na yiji kuma aja kwa Coca-Cola in Meru town aja Coca-Cola itirite utaski mwendanto ukateka barabara ile itite kumira kidaku ibati ukinya kidaku ne kebaki sentiment ile na inyo mitaka aja ile na aja tu aja yita Coca-Cola no diment ile ite kuita kilomita nyingi moneta tonya sentiment no kungatira kuga ite kuita kilomita nyingi moneta tonya sentiment tokere kaya bana boiria ita ile kinye na thirikari mbechi ile kweja ndu itukwane kweja na mbechi jana mbechi ile barabara ile geta mwake kinye eje yumera kadheri na yumera kadheri ikaenda mira Mariene na ina mira Mariene keja kumera ikweta ina mina njireu ne ngino na denti yedu kande bwaga ngino ikweta from ikweta to Kambao those are some of the roads which are there arabu kwenye barabara ile tererura rwa Kiagu I don't remember the name kwa barabara yengi watu kile kwa barabara nyaye ibati kudwedi to ne tiazo ka sendi kagu still really on the plan kana on the process nengwete kinyo to connect with. So what I'm saying is this antu bambiru gatu alinda bra tu na bokanya let us give them time because already dida to kulinga kituma kimuka kyake nena muno tu for example
ya development ila tuinayo development ila tuinayo ila nyingi tupati kumenya what is MP supposed to do guge MP niliku for example the settlement go MP munestima iwe bati kudogita koni the sitting MP guge kwa offices cha chiefs ni MP guge kwa kairasi ni MP jana adiba kula iba ni adiba titenja kueja na mibokandu ingi itita kueja no nande nateke kaejo ni settlement yake iliyeja no ni every part every county in every MP kuro district webai kuna kiao kya kuletera mabokandu kana makandamia seedlings kendali ale mibeta gwitanguki kana beta kwanda nikenda baka increase ya income. Right. So gitu ya mabukando ya kaida jale juga ya MP mantu ya makadamia join the same group. Okay. So that is why I'm saying I project jemda kuida kairasi kia kwa viziti ya bachibu kia kwa viziti ya polisi kia kwa kairasi kia kuimba all that is local MP na nyoto kuwa na MP yote tupati kuwa ni kilingu nda atarari agwe kia titeta mono. Okay. Agwe kia tilingizetia na kedwa nalingizetia kanda akulira kaina nyari ngachokelia kairi ugo kara kukriticize mtu mukriticize kio piwa ndadi tege kina na ndona for example yo ngukura there is a work on progress yo ngukura barabara kuma kalia nende tana ndio kinyamwanga kidhiru sababu ile tukachokera muno ki no ndio chokera akwenda kuga akuga atiri wala ala mujumbe kana ingati mujumbe akenya ngabana kana MP kana wimenia bwaziza bwega katumwiro kuziza bwega. Alright. Na ala tidi nyagu si uteko kidere twe kuga uge nyanto fulani utizi twe bwega sawa kwena mtu kumbera morning era bweria atige kwa area muringi kura ekethira na thwire mama batwe nitumwendete pengine wana sekonde kumuchokerea kenda ututhwire mama nya mtu ukwadia na ijibia tumire mama itwagitine. Thank you. Ndega ndo mwira ngurukie u. Alright. Na yo we hero to the city na nikira ndukoti yetikanirie na MCAs. Okay. Iboga sana ingwetikia utambira rito rakura kini kiurega kuge kurikia gucoku andona ndarega kithoma na no ratoma hari muthomere kaba ethero inyewe esasa wene kire na turibia tumire ngo na MCA na koti yetikanirie na yo yonde na senate yetikiria ibato yo ndadio ketha kuthura mama unite koti. Alright. Unite MCA unite senate. Yes. Yeah. Alright. Iboga sana bwiria non tubwa kanya kaka kakwiza ndene mubango jo turingeme ingwetikie tugeta na mbere na kuthoja na kuthingatira utongeria bunde bo county mero nonto muno babu tagikundikia New Dawn mantu babu dabu itakagira na gutigera morekera jo county mejo gwitanjira ko. Yes, exactly. All right. Ka uchokire nkadombere. Yes. No tuba ku kipindi kiru. Thank you. Kwiba tu na mero tutega nabo na twarandiria. All right. Wau ntera ko chokira management ile utumbia tukinyanya kenda twarandiria na miteka je matujara isi mono kwithuro kini baita wa nyombeje wali na mero bonde na teguro yonde nikeno ko kwarandiria bo so ni management kuchokira kadho na presenter watu twina we mutuma. Thank you so much. No tunya wambalikana arua. Thank you. Na ngutiga next week tugatu akage karokingi kulingana na mambo yake thwa jagita tukenda tukiona wala tukera Meru na twithwa mthaiya Meru imbie gwita mbere. Thank you so much. Na kinya tagere beto bonde barabara na YouTube nkuona dene Facebook. Asanteni sana kila mtu ororemba godoro yote tingatera na uwa mutageri urinje ku uri rutere runde bama batona best market mahoteli. Asanteni sana nyote. Thank you very much everybody. Everybody. Na bodra bona weekend yenjaga i weekend ntabotona i weekend nandi beautiful weekend oni beta Dennis Mutumango kare na bere basa member wa New Dawn na nkoroki mudhoju wa siasa ndani ya county. God bless you all.